Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Поздравляем всех с Международным днем театра! Önce 11 раз. 11 taqir o'zgarushi maktabalik kishi o'z tarixida bo'lgan birinchi taqir shonlidan o'tgan. Благодарна ежегодная республиканская театральная премия, учрежденная Министерством культуры Республики Татарстан в 2011 году, вручается за выдающиеся творческие и общественные достижения в области театрального искусства. Это прекрасное мероприятие впервые проходит в Набережных Челнах. Да, лондонские туманы тоже не существовали, пока их не открыло искусство. Это не я, а Оскар Уайльд говорит. Интересно, как другие города живут без комплексов. Послушай только, как романтично они звучат. 36/2/1. 42/21/2. Yok. Şallı yüzün onlarına bilgilendi. Ve şehrimizin kurka bulup düzülgen, hem düzülüp gelgen tiyatr binalarının şehirlerinden var, ilmi. Наши с тобой отношения меняются быстрее, чем в театре декораций. Может, о набережных Челнах не мы, а сам мэр города Наиль Гамбарович Мактеев расскажет лучше. Konaklarını selamlamak için sahneye Şalı şehri meri Nail Enveroğlu Mehdi'yi şakladı. Добрый вечер, дорогие друзья, чаллуулар, уважаемые челницы. Сегодня в этом прекрасном, по-семейному, уютном храме искусства в городе Набережные Челны, в столице автомобильной промышленности Российской Федерации, проходит знаковое и знаменательное событие. Город Набережные Челны, безусловно, волею судьбы полвека тому назад был определен как крупный автомобильный центр со всеми вытекающими последствиями, как
крупный промышленный центр Российской Федерации, как город, который по своей численности и по промышленному потенциалу больше, чем 13 субъектов Российской Федерации. Город Набережные Челны – это промышленная мощь и гордость всей нашей страны. КАМАЗ, безусловно, это национальный бренд, но при всем при том есть те вещи, которые сегодня уже в определенной мере меняют лицо нашего автомобильного города. И такими приятными, нужными, востребованными делами, вещами является театральное искусство. И для нас, безусловно, большая честь принимать сегодня столь знаковое и знаменательное событие в культурной жизни нашей республики и нашего славного Автограда. Мне хотелось бы сказать слова благодарности организаторам этого события. Оно проходит 11-й раз, но, безусловно, важно, что местом прописки этого события выбран город Набережные Челны. Я думаю, что это произошло не случайно. В прошлом году в городе Набережные Челны прошло тоже знаковое и важное событие и для культурной жизни страны, республики нашей и город Набережные Челны. Это фестиваль театров малых городов Российской Федерации. И потихоньку лицо города меняется. Мы все понимаем, что не только автомобилестроением, строительством, другими отраслями экономики живет город. Город уже живет и театральной жизнью. Было сказано, что серьезное внимание уделяется материально-технической базе. Могу сказать, что несколько лет тому назад здесь находился бывший ДК-строитель. Мы, по сути, вместе с нашими строителями сделали все, чтобы здесь появился прекрасный драматический театр, татарский драматический театр. И сегодня, безусловно, мы и коллективом нашего татарского драматического театра, изданием гордимся. Я думаю, что это определенный подвиг. В такие непростые времена строить не только экономику, социальную сферу, но и строить театры. И автор этого подвига известен. Есть у этого подвига фамилия, имя, отчество. И автор этого подвига, безусловно, президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов, который находит не только финансовые возможности, но и понимает, что промышленный город нуждается в таких нужных и важных для души, для сердца объектах, как театр. И это понимание сегодня продолжается благодаря инициативе Рустама Нургалиевича Минниханова, нашего президента, благодаря поддержке лидера нашей страны, президента Российской Федерации. В городе строится крупный объект, здание Русского драматического театра. И Алла Берся, думаем, что все сложится. До 30 августа этого года наш прекрасный коллектив театра Русского драматического театра «Мастеровые» переедет в новое здание. И, безусловно, мы еще раз говорим о том, что театральное искусство получит свою прописку дальнейшую в городе Набережные Челны, в новом здании. И, безусловно, эти события нас радуют. И мне, как мэру Автограда, сегодня доставляет огромное удовольствие приветствовать всех вас в нашем более чем полумиллионном городе Набережные Челны. Хотел бы всем вам, уважаемые друзья, коллеги, соратники, единомышленники, любое слово подходит. Мы вместе с вами занимаемся душами людей. Я думаю, театр – это особое свойство души.
Как один из великих сказал, театр – это особая кафедра, с которой можно много хорошего и доброго донести людям. И вот это доброе, хорошее через спектакли, через образы вы доводите до благодарного зрителя. Мы любим театр, мы гордимся театром. Мы хотели бы, чтобы никогда вас не покидали определенные новые идеи, благодарного зрителя вам, но и, безусловно, хорошего, доброго события, которое происходит в городе Набережные Челны. Всем я вам желаю доброго вечера и всего самого-самого хорошего. Виктор Рахманов. Благодарю вас. Дамы и господа, уважаемые гости, его величество актеры. Начинаем церемонию вручения ежегодной республиканской театральной премии «Тан-Тана». «Тан-Тана» 2022 дебют номинациясы. Иң яхшы эпизодик роль. Курчак театрының иң яхшы артист. Икенче пландагы иң яхшы хатын кыз роле. Икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле. Сезон дәвамында ирешкән уңышлары өчен номинациясы. Музыкаль спектакльдә иң яхшы роль. Иң яхшы хатын кыз роле. Иң яхшы ир-ат роле. Намус һәм тугрылык номинациясы. Иң яхшы ансамбль. Балалар өчен иң яхшы спектакль. Кече формадагы иң яхшы спектакль. Зур формадагы иң яхшы спектакль. Иң яхшы музыкаль спектакль. Эксперимент номинациясы. Тан-Тана 2022. Ты любишь поспорить вообще? Я побеждать люблю, а единственный способ победить в споре – не ввязываться в него. Демәк, сине бер кайчан бер нинди комиссияга жюри әгъзасы итеп алмаячаклар. Ә менә «Тан-Тана» премиясенең хөкемдарлары кирәк чакта бәхәсләшә дә, үз фикерен дә раслый белүчеләр. Если мечтаешь о радуге, то будь готов попасть под дождь. Уважаемые коллеги, представляем членов жюри премии «Тан-Тана». Писатель, главный редактор журнала «Сахне», заслуженный деятель искусства Республики Татарстан Зиннур Зиядинович Кузбурдинов. Кандидат филологических наук Елена Николаевна Шевченко. Театральный критик, куратор специальных проектов Татарского государственного академического театра имени Галяс Каракамала Нияз Рауфович Игламов. Критик балета, эксперт российских театральных фестивалей и премий Айсулу Азатовна Кадырова. Заведующая литературно-драматургической частью Татарского государственного академического театра имени Галяс Каракамала Фаттахова Гульшат Низамовна. Ведущий научный сотрудник отдела театра и музыки Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова, Академии наук Республики Татарстан, кандидат филологических наук Габяши Айгуль Рустямовна. Энджи, скажи, о чем ты думаешь и мечтаешь в данную минуту? Так, о чем я мечтаю? Беләсеңме, мин менә быелгы елда яңа ролем өчен алтын битлек эләкмәс микән дип уйлыйм. Слово «маска» как нож в сердце. Дорогие друзья, раз мы сегодня говорим уже о новейших технологиях, то стоит отметить, что они и театральную жизнь не обошли стороной. За билетами не нужно вставать в очередь. Можно сделать это прямо из дома, главное уметь пользоваться интернетом. Ой, Илнур, беренче тапкыр сайт аша электрон билет алганда беләсең ничек дулкынланган идем? Почему так говоришь? Иң курыкканым карта аша акча түләү. А вдруг?
Андый кичкә күңелле булгач, беренче тапкыр сәхнәгә чыкканда ничек хуштан язмадың син? Киресенчә, сәхнә дебютының аның тылсым сере бар. Менә тамашачыдан килгән җылылык, коллегаларын сине һәр мизгелдә коткарырга әзер тору, режиссерның ышанычы сиңа көч исти. Если молодой артист, поверив в себя и свой талант, и еще завоюет сердца зрителей, то... Димәк, тантананың дебют номинациясендә җиңү яулау мөмкинлегенә дә ия була дигән сүз. Итак, дорогие друзья, первая номинация. Дебют номинациясына доклад получил Ильсам Нәҗипов. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры. Азат Шихаршев. Сабир Кулынбаев исемендәге Мирзәлә татар дәүләт драма театры. Радив Галимов. Галяскар Камал исемендәге татар дәүләт академия театры. Румиль Ихсанов. Русский драматический театр «Мастеровые». Фархат Мухаммаджанов. Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры. Для объявления победителя приглашается на сцену мастер спорта международного класса, неоднократный призер ралли Париж-Дакар Антон Юрьевич Шибалов. Антон Юрьевич, на вас возложена почетная миссия объявить победителя самой первой номинации. С удовольствием это сделаю. Пускай другие не судят строго. Номинация «Дебют» награждается Мухаммаджанов Фархат. Мухаммаджанов в первой номинации «Дебют». Вот и известно имя первого победителя. Приветствую, дорогие друзья, аплодисментами! Руководитель получает театр. Мы надеемся, что награда обязательно найдет героя. Искреннее поздравление коллективу вашего театра. Зур Рахмат. Дорогие друзья, сочетание синти-попа и элементов электронной музыки – изюминка группы «Омаш». Итак, прямо сейчас на сцене группа «Омаш». Встречайте.
Рахмет, достар. Аммаштергеме! Алкышлар! Мы живем в веке цифровых технологий, но, по-моему, наши предки же тоже были айтишниками. Тош ғасырда? Шулайдыр еді. Түсте көрдің бе, Ленюр? Смейся, смейся. Вот, к примеру, когда их спрашивали, откуда ты это знаешь, они говорили по сарафанному радио. Значит, уже в те времена была беспроводная связь. Сен бір кішкене генә эпизодтан шундый зур ачыш ясадыңмы? Кишкине әммә түшкине. В одной из старинных песен пелось: «Сел на коня, обскакал Казань трижды». Пелось, пелось. Мында айтишникларын не катнашы бар? Но как же, уже в те времена в Казани машин-то не было, а коня припарковать места не хватало. Припаркуешься, камеры-то все видят, и сразу в ГАИ. Откуда ни возьмись, появляется эвакуатор, штраф тут как тут. Топта, демек, режиссер миңа спектакльда эпизодик я булмаса икенче пландагы роль бирә икән, мин син әйткәнче аннан олы хакыйкать эзләргә тиеш буламмы? Әлбәттә инде. Талантлы артист өчен рольнең олысы, кечесе юк. Шулай дисең дә, менә үзең икенче пландагы рольгә әзер булыр идең, риза булыр идең уйнарга? Если мою роль полюбят зрители, высоко оценят критики, если спектакль с моим участием выдвинут на премию Тантана, внесут в список номинантов, и я одержу победу и получу 100 000 рублей, то я не только за, мин пишкулла приза. Пока Ильнур мечтает, нам пора узнать, кто же лучший в следующей номинации. Иң яхшы эпизодик роль номинациясына дәгъва кылучылар. Динар Хөснетдинов. Әлмәт Татар дәүләт драма театры. Халида Сөнгатуллина. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры. Гөлнура Галиева. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән-Кама Татар дәүләт драма театры. Арина Сидеева. Габдулла Тукай исемендәге Әтнә Татар дәүләт драма театры. Иң яхшы эпизодик роль номинациясында җиңүчене игълан итәр өчен Габдулла Тукай исемендәге Әтнә Татар дәүләт драма театры директоры Ленур Илфирова Зәйнуллина чакырабыз. Рәхим итегез. Коллегалар, иң беренче чиратта рөхсәт итегез сезнең барыгызны да бүгенге Халык ана театры көне белән тәбрик итәргә һәм әлеге номинациядә җиңүчене игълан итәргә. Константинов Динар. Иң яхшы эпизодик роль Динар Хөснетдинов.
qo'yilgan kollegalari final uchun quvona, shodlana bizda. Olqishlarga turib finalda sahnaga ko'rinishadi. Очень символично получать награду в родном городе за роль, которую поставил мой лучший друг, один из лучших режиссеров в лучшем театре, Айдар Забаров. Большое спасибо. Bu номинацияда ikki rol uchun da'vat qildim. Pop ismidan aytdim. Hozir endi Hazrat ismini ham o'zimning ismimdan rahmatimni bildiraman. Bek zo'r rahmat aytasi kerak. Men ham xizmatimni, ijodimni baylaganingiz uchun Fartabagizni sizga bek zo'r rahmat. Men har vaqt aytdim, ham aytashakman da siz ishlaganda men hali ishlayashakman degina taqdimlar bo'lmasin, taqdimlar bo'lur. Kollegalarıma bek zo'r rahmat. Shundan da alarsiz bu natijaga erishuv mumkin bo'lmas edi. Borimizni da teatr kuni bilan, bayram bilan shulay to'la zallar, olqishlarga ko'milib yasharga nasib bo'lsin. Snyom teatri bayram bilan. Rahmat Наталья Шаллар, Светлана Шалаев, Гурурдана. Ну а мы, дорогие друзья, переходим с вами к следующей номинации. Икенче пландагы иң яхшы хатын кыз роли. Лейсан Хабибуллина Усманова. Бугульминский русский драматический театр имени Баталова. Дарья Бакшеева. Казанский государственный театр юного зрителя. Зульфия Валиева Латыпова. Карим Кинчуй исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры. Наиля Нәҗипова. Әлмәт Татар дәүләт драма театры. Диләрә Фазлыева, Энҗе Сәфәрдинова. Әлмәт Татар дәүләт драма театры. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле номинациясын игълан итү өчен драматург, Татарстан Республикасының халык артисты Булат Нуретдин улы сәләт итүче. Хәерле кич, хөрмәтле театр сөюче дуслар. Барыгызны да бәйрәмнәр белән котлыйм. Театр яшәсә, шәһәрләрдә, дәүләтләрдә яшәр. Исән сау булыгыз. Бүген дә яхшы шәһәрме ул? Ләйсан Хабибуллина. Лейсан Хабибуллина. Баталов исемендәге Бүгенге дәүләт театры. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роли номинациясында җиңү белгечләнде. К сожалению, сегодня Лейсан спектакль очень серьезная, большая роль, и мы благодарны жюри за такую высокую оценку работы актрисы нашего театра. Пользуясь случаем, я поздравляю всех моих коллег с нашим замечательным профессиональным праздником. Желаю здоровья, удачи, благополучия, новых интересных творческих проектов, творческих побед. С праздником! Бейрамда! Поздравляем победителя! Дамы и господа, ханымнар һәм әфәнделәр, следующая номинация. Икенче пландагы иң яхшы ир-ат роли. Михаил Меркушин. Казанский государственный театр юного зрителя. Алексей Зильбер. Казанский государственный театр юного зрителя.
Ильнур Гарифуллин. Казанский государственный театр юного зрителя. Майрат Мифтахов. Эльмет Сатар-Давлет драма театр. Зульфат Закиров. Карим Тинчуин исеміндегі Татар-Давлет драма һәм комедия театры. Кадрлар екінші пландағы ең яқшы ират рөлі номинациясында жеңушіні Иван Италий үшін сәхнеге Сабир Үмітбаев исеміндегі Минзәлә Татар-Давлет драма театры жетекшісі Гайниев Ильнур Зөфәровны шақырамыз. Xayrli kech, hurmatli kollegalar, Minzala teatri ismidan barchasini xalqaro teatr kuni bilan qutlayman. Ilnur Garifullin. Ilnur Garifullin. Поддержка коллегаларына шығар. Спасибо огромное. Не случайно у нашего театра 3 номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Это вклад каждого. Ильнур, мы тебя любим, поздравляем. Ура! Спасибо огромное, Азиз Габельзур. Наши поздравления всему коллективу вашего театра. Огромное спасибо. Энджи, а ты слышала о проекте «Хикмет»? Ильнур, ниганы мен қарап елесім. Бұл мен үлкендерінің компьютерға үйрету проекты. Это же проект для пожилых. Эх, Бухатырказна, я не о возрасте говорю, о новом проекте, о новшестве говорю. Театрда былайда күн сайын яңалық, күн сайын марафон. Да, если бы еще номинацию «Весь сезон в бегах» придумали, вот бы здорово было. Тантанада быйыл яңалық болып барлыққа келген номинация шуны күздә тота иде. Дорогие друзья, представляем новую номинацию «За выдающиеся достижения в сезоне». Для объявления победителя в новой номинации «За выдающиеся достижения в сезоне» на сцену приглашается заслуженный врач Республики Татарстан, врач-хирург хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи Гайфуддинова Мининур Хаматовна. Добрый вечер. Hayırlı kеш баршаңызға да. Сізді бүгінгі берем біле баршаңыздың шын қолдан тәбрик етемін. Мининур Хаматовна, рахмат. Медицина хезмәткәрләре исеменнән мәдәният хезмәткәрләренә сәлам яңгырады. Һәм инде сезон дәвамында ирешкән уңышлары өчен номинациясында шагыйрә Йылдыз Миннуллина җиңүче дип табылды. Йылдыз Миннуллина! Фотография на память под аплодисменты зрительного зала. Бұл шыннапты күтілмеген әйбір болды. Ильнур, сіз меңа ярдәм ете аласызбы? Меңа тәржімеші керек болашақ. Әлбәттә. Ғылмен, мында Морфемула спектаклі турында сөйләргә дип килгән идем. Я очень волнуюсь. Шундый халат була, күңелдә булган әйберне сүз белән әйтеп биреп булмый торган. Иногда мне бывает очень хорошо. Точнее, пожалуйста. Иногда бывает такое состояние, когда то, что на душе, невозможно передать словами. Һәм без шундый спектакль ясаган идек, анда тамашачы килеп, менә шул төгәл сүзне эзли, үзен аңлатырдай төгәл сүзне.
И когда зритель приходит на спектакль, он сам в поисках того смысла, того слова, так, как он понимает происходящее. Минем шундай бер теләгем бар. У меня есть огромное желание. Киләчәктә без барыбыз да үзебезне аңлатырлык һәм бер-беребезне аңларлык төгәл сүзләр таба белсәк иде. Я думаю, здесь можно не переводить. Наши поздравления искренне. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые зрители, гости, на сцене победитель Республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлы». Детская хореографическая студия «Лик», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Алена Сергеевна Абексимова. Встречайте. Он цветет калина в поле ручья, парня молодого, любимая, парня любимая, Детская хореографическая студия «Лик». Еще раз, дорогие друзья, ребята, огромное спасибо за доставленное удовольствие. Для вручения специальных призов от партии «Единая Россия» в номинациях «Театр детям» и «Театры малых городов» приглашаем на сцену заместителя председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам уважаемую Людмилу Николаевну Рыбакову. От имени председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарид Харулович
Павловича Мухамедшина я хочу вас всех поздравить с Международным днем театра. Вот сегодня с утра идет снег, а снег – это к большому урожаю. И я желаю вам как можно больше премьер, как можно больше побед, как можно больше больших гастролей, как можно больше финансирования от федерального партийного проекта «Культура малой Родины», как можно больше благодарных зрителей и возможностей. Я хочу сказать благодарности ветеранам театральной сферы, слова благодарности молодым специалистам, кто связал этот путь профессиональный с театром. Я хочу сказать спасибо вашим семьям. Это ваши тылы, это ваша поддержка, это ваш зритель. Я хочу сказать спасибо всем, кто работает в театре, независимо от той должности, которую он занимает. Потому что театр начинается с вешалки. И правильно сказал Наиль Гамбарович, что театр – это та кафедра, с которой можно сказать миру. А мы говорим сегодня миру, мы за мир. И Татарстан у нас славится традициями. И я благодарю организаторов за ту традицию, что третий год дает возможность мне, как региональному координатору федерального партийного проекта «Культура малой Родины», почествовать мои любимые 12 театров. И я бы дала приз каждому, но меня очень радует, что из 12 театров 11 вошли в шорт-лист. И сегодня более 75% номинантов – это те, кто участвует в этом партийном проекте. Это говорит о вашем профессионализме. Ну и перейдем к специальным призам. И мне хотелось бы вручить в номинации «Театры малых городов», отметить специальным призом Алмаз Хусаинов за роль в спектакле «На заре». Татарский драматический театр имени Минуля. Алмаз Хусаинов. Сәнді рөлі үшін Құрбан Минулин сендегі түбәнкам Ататар Дәулет драма театры артисті. Шын көңілден күртіміз. Конечно же, в театре детям. Егор Митрофанов за роль в спектакле «Кроткая». Надежда Чургинский, Государственный театр «Кукол». Егор Митрофанов за роль ростовщика в спектакле «Кроткая». Набережный Челнинский, Государственный театр «Кукол». Егор, самое важное! Егор. Людмила Николаевна, благодарим вас за ваши теплые пожелания. Спасибо. Энче, а ты успела приобрести новый iPhone? Yok, elektrikli gap-gadi smartfonum. Сочувствую. Кеше күзендәге чүпне күрәп, үз күзендәге бүрәнәне күрми. Синеке минекеннән дә кайтышрак бит. Булсын. Представь, если в год цифровых технологий на протяжении всей трассы М7 будет проведена отличная сотовая связь, и на экранах наших телефонов не будет надписи «Не удается подключиться к интернету». Бер дә борчылма. Интернет киңлегендә аралаша алмасак, театр иркенлегендә аралашырбыз. Анда интернеттагы шикелле шиксезлек. Да, на одной сцене сплетается взаимодействие слов, музыки, танца, душа радуется. Но я бы не хотел играть в театре, слишком уж все похоже на жизнь. А вот в театре «Кукол» я бы, наверное, смог. Мне кажется, там все проще. Сказка, дети, куклы. Бик нык ялгышасың. Бүгенге заман курчак театры сәхнәсендә балалар өчен генә түгел, ә зурлар өчен дә олы фәлсәфә чагыла. Гомумән менә актер һөнәренә бернинди ташлама юк. Студент бер төндә Кытай телен өйрәнгән шикелле, артист кешедә кирәк булса, ул канатлы биюче, җырчы һәм музыкантка әверелә. Прекрасно. Дамы и господа, мы переходим к следующим номинациям. Курчак театрының иң яхшы артисты Дилюс Хуҗахмәтов. Әкият татар дәүләт Курчак театры.
Ева Кошкина. Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол». Татьяна Салихова. Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол». Альбина Шагалиева. Экиет Татар-Девлет Куршак театр. Курчак театрының иң яхшы артисты номинациясында җиңүченең исемен бик тиздән белербез. Аны игълан итү өчен Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, шәһәр хакимының мәгарифне үстерү мәсьәләләре буенча киңәшчесе, Чаллының почетлы гражданины Фәйрүзә Зөфәр кызы Мустафинаны чакырабыз. Рәхим итегез. Доброго вечера всем. Сегодня, в это сложное время, говорят, что все сборы должны глубоко промысливать. И, кажется, такой замечательный праздник, и от имени многотысячных зрителей вас поздравляю, уважаемые актеры, театры нашей республики, с этим замечательным праздником. И мне кажется, у нас получается очень глубокое промысливание. Как говорят награжденные, Йылдыз вообще сказала за всех: с праздником вас, дорогие, так держать. Дипломом в номинации «Лучший театр», «Лучший актер театра кукол» награждается Дилюс Ильясметов. Дилюс Ильясметов. Курчак театрының иң яхшы артисты. Рахмет. Шундай символично 5-ші тантананы Шалладаларға. Мен Шаллайгіде, Шаллада туып үстім, Шалла театрында 10 ел эшләдем. Шуңа ең зор рахметімні мені үстіріп шығарып жіберген Шаллада Татар-Дәүлет Курчак театрына айтасым келеді. Шухрафат, спасибо. Как шулай әйткен булдырамын, 19 ел эшлим Курчак театрында һәм беренче мәртәбә мен ашу шундай мәртәбәле бүләк бергән дә залда әнием утыра, рәхмәт. Шулай үземнең коллективыма, җитәкчеләренә һәм минем белән бергә сәхнәдә шушы спектакльне булдырган Альбина. Бик рәхмәт. Бәйрәм белән. Также диплом вручается в номинации «Лучший актер театра кукол» актрисе Альбине Шагалиевой. Альбина Шагалиева. Поздравляем победителей! Бурные аплодисменты! Хәерле хөрмәтле театр сөюче дуслар. Мин бүген шиксез бәхетле. Һәм шушы бәхетле мизгелләр өчен мин рәхмәтемне җиткерәсем килә беренчедән жюри әгъзаларына. Минем хезмәтемне, иҗатымны шулай югары бәяләгәннәре өчен. Рәхмәт Әдәмнәр спектакленә өлеше кергән һәрбер кешегә. Аеруча рәхмәт инде минем сәхнәдәшем Дилүс Хуҗахмәтовка. Һәм шулай иң зур рәхмәт миңа бу рольне ышанып тапшырганы өчен безнең сәнгать җитәкчебез, режиссерыбыз Илгиз Зәйниевка. Шулай рәхмәт театр хезмәтчеләренә. Аларның ныклы, ышанычлы канатлары астында Әкият Курчак театры һич шиксез яңа күрләргә менәчәк. Бәйрәм белән барыбызны да. Яшәсен театр! Зурата Камышлависа, искренние поздравления, объекты букеты цветов. И, конечно же, аплодисменты зрителям.
Дорогие друзья, ну а теперь следующая номинация. Внимание на экран. Музыкальный спектакль дает им нёхшая роль. Аманда Гомес. Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Вагнер Карвальо. Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Марсель и Маша Нуриевы. Фонд поддержки современного искусства «Живой город», творческое объединение «Алиф». Нурбек Батулла. Фонд поддержки современного искусства «Живой город», творческое объединение «Алиф». Алмаз Хусейнов. Туфан Миннулин исемindagi Tugan Kama davlat drama teatri. Камерный балет «Пантера». Для оглашения победителя в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» на сцену приглашается заслуженный работник культуры Республики Татарстан, начальник управления ЗАГС города Набережные Челны Равиля Гельмединовна Зарипова. Театр яратушылар барыгызны бүгүнкү бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Киләчәктә исән сау булып, безгә яңа спектакльләр бүләк итеп, безнең җаннарны шатландырып, сөендереп, сафландырып, илһам алып, матур итеп, мәхәббәттә яшәргә язсын барыбызга да. Дипломом номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле» награждается Марсель и Мария. Марсель и Мария Нуриевы. Давайте ознакомимся с номинантами, дорогие друзья. Мы с вами вновь убедились. Диплом принимает Туфан Ламутинов, наш челнинец. Хәерле көннәр, кичләр, хөрмәтле тамашачылар, мин Марсель түгел. Мин Арифның бер кисәге инде, алар бүген бер спектакльне күрсәтәләр, шуңа күрә килә алмадылар, алар бер җөмлә генә әйтергә миңа куштылар. Яшәсен бәйсез театр дип. Рәхмәт, рәхмәт. Әйтте хәзер яңгырayacak җыр җиңүчеләргә генә түгел, барлык тамашачыларга бүләк булыр. Сәхнәдә күпләрнең яраткан җырчысы нәрсә? Энҗе, без әле матур җырларны ишетербез, менә хәзер без тагын бер бик матур номинациягә килеп җиттек. Впереди одна из самых престижных номинаций. Внимание, дорогие друзья, лучший музыкальный спектакль. Ин яхшы музыкальный спектакль. Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Спящая красавица. Оперная студия при Казанской государственной консерватории имени Назива Жиганова. Укрощение строптивой. Фонд поддержки современного искусства «Живой город», творческое объединение «Алиф». Зеленодольский музыкальный театр «Галатея». Театр «Созвездие Йолдузлов». Хитроумная влюбленная. И
яхшы музыкаль спектакль номинациясында Койса театры җиңү яулаганда бер кадәр мизгелдән белербез. Аны игълан өчен сәхнәгә Әлмәт Татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Бәгыйть кызы Исмәгыйловны сәхнәгә чакырабыз. Фәридә ханым, рәхмәт итегез. Bütün güzel kişilerini birge жыйган шушы көн белән сезне кадерле дуслар. Друзья мои, прекрасен наш союз. И я вам в этот день желаю, отменного вкуса, чувства меры, бодрости и крепости духа и, конечно же, сплоченности как никогда. Номинация «Лучший музыкальный спектакль» Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусык Джалиля. Пока ждем на сцену героя, победителя или представителя оперного театра. Фәридә ханым, рәхмәт. Инде әлбәттә җиңүчеләргә мәртәбәле дипломнар җибәреләчәк. Ә менә хәзер инде энҗе Әйе, сәхнәгә күпләрнең яраткан җырчысын чакырабыз. Кул чабып каршы алыгыз. Айсыл Габдинова! Сылу Габдинова! Yıllar Kökte biz tuğanda yanan yıldızlar Hiç özgermişe Hamanda şulayıp şimildep yanalar Şulay yuhtanlarda Komanda O şiir misin dorada dolada Şiksi bakuzlarda Biz bir uyda Eydirsin bir yalnız yaşımız dünyada Var mucizalar Bulabilir barındı bir jirgen tuğanlar Bir-birimizni yoqlab, soqlab, yaratib yashaylik. Mening qisqa umrim Kecha yongan o'choq, bugun solgan kunim Gitsek de biz Her güzel çeşme ağır görenir
Biz ötken yollarda Biz ötken yollarda Айсулу Габдинова. Айсулу Габдинова. Tağın bir kat hayırlı iş hürmetli dostlar. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Sizin için de Urtik elektron müzik ansamblı çıkış yasadı. Alkışlamalıları. Надо громкие аплодисменты музыканту ансамбля «Уртик», дорогие друзья. Total tiyatrolarında Şamil Zakirov деген жойылмас isim var. Ул артист, режиссер да түгел. Тик директор һәм шәхес буларак аның эшләгән изге эшләре бихисап. В дань уважения Шамилю Зинуровичу народный артист Республики Татарстан Салават Фатхудинов создал специальную премию его имени. Әлеге премияны тапшыру өчен сәхнәгә Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Зәки улы Фатхудиновны чакырабыз. Салават Фатхудинов түгел. Танымаңызсыздар. По-русски хорошо знаю. Шыннан да бұл премияның тарихын сөйлеп кетмекші болам, чөнки аның бу елна юбилей дип әйтик. 10 ел була бу юбилейга Шамил Зинурович безнең арадан киткәнгә 10 ел булды. Салават Закич үзе килде дәген безгә театрга һәм менә ничек Шамил Зинуровичның хәтерен калдырырга, аны онытмаска, чөнки һәрбер кешеләр әгәр аның турында искә төшермәсәң, ул онытыла. Һәм инде без Фәрдрагач Учентай белән тәкъдим иттек. Әйдәгез, менә тантана театр, Республика театрлар премиясы булдырылды. Һәм шунда бер номинация сезнеке булсын дидек. Шуңа килеште Салават Закич һәм менә инде тугры үз сүзенә калып һәм премия бәясендәге аның бу елны Шамил Зинуровичка ничә яшь тулган булса, шуны хәтлек сумма да акчадан бүлеп бирә Салават Закич. Сөз сезгә. Хәйрли, хөрмәтле барыш, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Шамил Зинуровичның исемен мәгълүм дип уйлаштырган аңа инде башка нәрсә булайды. Дага кутупларда менә шушы бәйрәмнәрдә аның исемен күтәреп искал ишәсенә калды. Ул минемчә мин башка директорларны күрәсем килмәй. Артист өчен яшәп, артист дип артта шуап йөреп, үзен караган утып, безне калдырып киткән кеше ул. Менә мин Шамил Зинуровичның кешеләренә аңа тиңләшсеннәр дип директорлар димәс. Мәсәлән, Фәридә Әсмәк менә Фәридә инде безнең ут. Молодец, Nereden gençsiniz? İlnur kildiğiniz yere geldi. İlnur da Şamil biz indi şallar, biz indi şallar söyleyeceğim çünkü kişi ki şalda 1-2 yıl yaşayıp gitse, ayağına küsse de min şallı diye söylüyor. Şurada biz şallar, ben ayı süreçte sonra bu yıl ile buladı. Şalda buladı, Sivri şehirde değil. Ali Tercih Farlı isket düşürdü. Benim 89 yılda en birinci nikahı Başkoslu'na kirgeçte şuşunda buldu. Şefaat Salih, merhum Rüzmet Tavsın Rüstem Hayrulin,
Вакытта әзерләр юк әле. Бу минем символичный нәгъмәт искә төшеп торды. Мин бу сәхнәдә икенче тапкыр басып торам. 30 елга. Ягъни җәмәгать вакытыгызны озакка күп алмыйм. Бу артистлар арасында уйнатылды бу премия. Чөнки артистның көн саен халыкка күренә, аның эше бар, аның даны бар. Бу әйтегендә невидимый фронт дип театрда хезмәткәрләр, анда хуҗаларда керми, сәхнә эшчеләре, әйтегендә персонал, тех персонал шулар арасында уйнатыла бу. Һәм бер кагыйдә иң төп кагыйдәсе 30 елларда ким эшләмәгән. 30 елдан артыграк, 35 дип уйлап инде. Һәм сүз кыскасы, киләсе елда бәлки бу премия мен ошада бу идея, бәлки киләсе елга әлбәттә театрында булса, икенче ел әтнә, Минзәлә, шуңа күрә андагы эшләргә булсын, бәлки Камал театрында миңа бер аямасы, шуңа күрә кайда сәйсән шуариза. Амин дип куйган. Ничек бу премия миңа туры икән дигән кайсы берегезгә шундый фикер тулса, бердә бер шулабыз, бу премияның бәясе елларның артагына. Рәү Шәрәфов бу залда утырачак күргәнсездер дөрә бит. Бу ikisi birisi Şabiz Nurşka, birisi de Rabi'a, Yılsayın. Ağabey neçe yaş, şu şartlı gülen bileninde. Kuptur ikisine gene. Şunda Rabi'a birisinde neçe yaş bulduk, Rabi'a 75 yaş buldum iken. Şunda indi elbette şu şartlı indi medeni yerden. Rabia'da bilmem ki 100 yaş yapı yaşısı girebildim. Şöyle Rabi'a geçti yani bu. Ben ortağına, ben konuşmaktamısın indi, ama 77 yaş bulan doğru. Biz bu premiye turda 3 kere kişi bile, min İlfin Şalıç hem Ferit Rafkaz 3 kere kişi. Uzun sözü kıskası, biz bu ayı 40 neçe yıl, aytırgıda telde var mı? 40 neçe yıl işlegen bir kişiye biri gelmiyor. Salaha ve Fanus'ta Mirza Nurullah. Sen basın hazır mı? Bu ne kıtırmadan gülen koyda bir neyse bakar. Biliyorsun mu? Kurallarını sildik aşıktı. Ol Salavat Zakiyevich'nin xatını Leysem bilen bir gününü doğan cemaat. Leysem bilen işin bölümünde Salavat Zakiyevich bir zor rahmet sizge. Sizin barlık tiyatronu üzülüp yarata. Elikleşik adamlar zurrak premiyer olur. Haydi. Salavat Zakiyevich'e alkışlar cemaat. Biz indi devam ederiz. Damir Sirajiyev ismidagi premiya sahna kishisi uchun zo'r ahamiyatga ega. Uni topshirish uchun sahnaga Tatariston Respublikasi Teatr ahllari birligi raisi G'aliyaskar Kamol ismidagi Tatar davlat akademiya teatrining bosh rejissyori Farid Rafqatulli Bekchantayevni chaqiramiz. Мен бірінші мәртебе ол премияны тапсырам, ғадетте ол премияны тапсыралар еді. Оның білен соңғы елларда эшләгән кешеләр, җитәкчеләр. Ниһаять, миңа бу вазифа бирелде. Мин горурланып әйтә алам, без Дамир Сираҗиев белән бик якын дуслар идек.
Һәм Дамир кулыннан мин, аның кулы белән мин ГИТИСка кердем. Ул миңа үз фатихасын бирде, Марсель абыйга хәтле. Башта Дамир миңа әйтте, син режиссурга барырга тиешсең. Һәм монда белмим менә белән кайбер артистларны мин Илфатны күрәм. Дамир Серазиевны беләм. Монда Дамир Серазиев белән эшләгән артистлар, режиссерлар бар, аны хәтерләүчеләр бар. Ул гаҗәеп шәхес иде, ул чын режиссер иде. Һәм мин менә юлда монда килгәндә шулай дулкынланып мәйдан чыгып, нәрсәләр әйтим икән театр әһелләренә. Театр әһелләренең җитәкчесе буларак кына түгел, кеше буларак. Чөнки без чыннан да бик катлаулы заманга электек. Шуңа күрә юлда шулай Дамир белән бәйле, чөнки Дамир миңа бик күп нәрсә бирде, һәм шуның белән бергә, шулар белән бергә Булат Акуджава дигән кешенең җырларын миңа бүләк итте. Аның аша мин таныштым Булат Акуджава белән. Һәм юлда барганда мин аның җырларын тыңлап килдем. Һәм бер җырына тап булдым. Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Шуңа күрә минемчә безнең вазифа бүгенге көндә берләшү. Потому что нас так легко разъединить. Но мне кажется, сегодня мы должны... Это наша миссия. Миссия деятелей театра. Быть едиными. Шуңа күрә барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Һәм рөхсәт итегез Дамир Серазиев исемендәге премияны тапшырырга. Озак еллар дәвамында уңышлы иҗади эшчәнлеге. Озак еллар дәвамында уңышлы иҗади эшчәнлеге һәм татар театры сәнгать үсешенә зур өлеш керткән өчен Рамис Нәҗмиев Дамир Серазиев исемендәге премия бүләкләнә. Рамис Нәҗмиев. Alkışlar karşılarınız. Оставайтесь, пожалуйста, на сцене. И мы готовы продолжить. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән танышмыйча, сезнең белән эшләмичә, мондай әйберләр минем кулымда булмас иде. Сезгә рәхмәт. Озак еллар дәвамында уңышлы иҗади эшчәнлеге һәм татар театры сәнгате үсешенә зур өлеш керткән өчен Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры артисты Разил Фәхретдинов. Слезы радости, это заслуженная награда. Оставайтесь на сцене. Жыламайын Разил. Нет слов, одни эмоции. Я думаю, что этим все сказано. Можно не продолжать. Sevgisiz dostlarım, burada bir kullu, zor kişiler oturayım değil mi? Ben sizge, bütününüzge selam edesim ki, rahat yaşayacağım. Bunda, gerçekten edesim ki,
Mene bizim şekilde zurrak mene şuşunday kişiler olsaydı hem bizim mene turmuşlarda tanıştırak olur idi. Bulayık birge hem selamet bulayık. Bekletin olur. Rahmet. Ular uzoq yillar davomida o'sha ijodiy ham Tatar teatr san'ati o'sishini zo'rlash kiritgani uchun sahna jurnali redaksiyasi Damir Seraziyev premiyasi bilan bo'laklanadi. Zinorovim Zinorovani kuchli olqishlar bilan qarshilab sahnamiz turdi. Биыл сахна журналына шыға башлауына 20 ел осығанда кеткен. Біз қартаймын, кім қартайсын енді. Һәм Шалды театры яшармын, кім яшарсын, нәрсе яшарсын. Дамир Сиразиев хақында мына Фарид Рақаш бик матур айтып кетті. Ол шыннан да ұлық шахс иде, шәп режиссер иде. Мен аны білем. Ола теге яқыннан араз болсақ та ол уақытта білейдім, танышылар едік. Һәм аның премиясы да бик зор дәрәҗәле. Фарид әфәнде, биыл сахна журналына татар халкының бердән-бер мәдәният һәм сәнгать басмасына шундый премия бирелгәч, минем уйлавымча һәм сезнең фикереңчә, киләсе елларда әлеге премияның дәрәҗәсе тагын да үсәр Аллаһ исәпләр. Рәхмәт сезгә. Зинурованы сахнада қалсаңыз да болады. Останьтесь, пожалуйста, на сцене. Зинуровым. Зинуровым. Мына bu дипломны алырга тиешле актриса ол Казанда калды. Аласы актриса Казанда калды. Ол безнең театрның актрисасы. Азап еллар давамында уңышлы ижади эшчәнлеге һәм Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры үсешенә зур өлеш керткәне өчен Татарстанның атказанган артисткасы Ләйсән Рахимова. Мен ана үзем тапшырырмын, чәчәген дә бирермен. Җиңүчеләргә истәлеккә фото. Я думаю, что Александр обязательно получит свою награду, но а сейчас аплодисменты и общая фотография на память можно посмотреть на наших фотографах. Громкие аплодисменты, дорогие друзья. Большое спасибо. И выполните аплодисменты, провожаем вас на ваши места в зрительном зале. Фарид Рафкатович. Татарстан Республикасы театр әһелләре берлегенең махсус премиясендә үзегез тапшырырсыз әлбәттә, шулай бит? Тапшыра. Специальным призом Союза театральных деятелей республики награждается артист Русского драматического театра «Мастеровые» Александра Петрова. Мен Александра Петрова түгіл, бәлкі мен орыс театры мастеровыйдан. Рахмат бек зор, Сашаға обязательно бұл бүләкті берермін, тапшырмын, әйел дұрыс. Рахмат бек зор. Барыңызда тағын қат қайрамын. Әйелі атмысла. Вручение специальной премии Казанской государственной консерватории имени Нажиба Жиганова на сцену приглашается заслуженный деятель
деятель культуры Республики Татарстан, профессор Казанской государственной консерватории Хабибулин Сагит Муланурович. Şuşu zul beyranlarınız bilen kutlarla raksat ediniz. Kaçtıkında birinci ses etmişti bulmayı. Minutu sınavı diler biter. Şunun indede basırıydı olarak. Bu yıl Kazan Devlet Konservatoriyası bizim yana elektriğimiz Dolat Vadim Robertovich Dolat Aliyev takdimi bu inşa yana uzimizin tadına премиясына өзіміздің ірішіміздің кіртасымыз келді за лучшие достижения в постановке музыкального театра. Белгілі болғанша біздің консерваторияда оқыған шәхіслер, олар Салих Сайдашевның традицияларын давам етіп, театр сәнғатынан көп ірішіміздің кірттілер, мына бірінші есім мәселен Москвада Шамсудинова, көп еллар Камал театрында дежур болып ішлеген Фуат Албакиров, Эльмир Низамов, һәм башқалар. Шуңа күрә біз шушы яңа премияны ел сайын бирергә уйладык. Быел бик талантлы, күп төрле шәхес, талант иясенә ия булган шәхескә ул үзе композитор. Аның операсы бар, минем Такташ дип атала, Такташ ижадына багышланган, күп кенә спектакльләргә музыка язган. Анарсын тагы әйтеп китәсем килә. Ул Җәүдәт Фәйзинең Нәкый Сәнбәт Хуҗа Насретдин спектаклена язылган музыкасы дөньяга кайтарды. Кызганычка каршы аның бик күп язылган Җәүдәт Фәйзинең ноталары югалган, әз генә менә хәзерге вакытка килеп җитте. Ул бик күп кенә Фәйзинең теге югалган әсәрен дөньяга кайтарып, безнең Салих Сайдашев исемендәге залда менә дигән итеп спектакльне куйдык бит Хуҗа Насретдин. Минемчә менә бу спектакль мәңгечә булачак, ул комедия. Улда булса Карим Тинчурин исемендәге дирижер Ильяс Камалов. Ильяс Камалов булып Bizim Kazan Devlet Konservatoriyasında opera stüdyosu var. Biz bik küp Tatar kompozitorların eserlerini koyarız. Yüzlerce spektaküller var. Biz Moskova'da da, Peterburg'da da uğuşlu çıkışlar yaşıyoruz. Anarsı bizim konservatoriyada bir yana hüner hazırlıyoruz. Artist müzikalli tiyatro. Böyle bizim şunun hıyalımız var. Hoşanda bulsa bizim opera stüdyosunun artistleri şu zor tantana pремиясына лайык булырлар. Хәзер талантлы музыкант Ильяс Камаловка аңа зур уңышлар, зур җиңүләр телим. Ильясның булып ике спектакль булды киләлмәде. Әлбәттә, бүләгендә хуҗасына кайтып җитәр дип үмитләнәбез. Әйе, Ильяс миңа шалтыраткан иде. Ушлап монда акча җыям. Үземнең кредитларын ябырга вакыт җиттеләр. Хәзер ул миңа шалтыратты, әйтте, менә аның спектакльләре һәм бер генә җирле әйтәсем килә. Минем уйлавымча, Ильяс ул безнең театр өчен генә композитор, дирижер түгел, теге татар милләте, мөхите өчен ул теге бөек композитор булыр дип уйлыйм. Аңа бик зур рәхмәт аның өчен. Ильяс Камаловны танытырга бүләк телибез, һәм дә инде дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Театрларыбызның сәхнә журналы белән тыгыз элемтәдә яши. Журналның махсус бүләген тапшыру өчен баш мөхәррир, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Зиннур Зиятдин улы Хөсниярны кабаттан сәхнәгә чакырабыз. Ben bildim, bayağı ışındır kırmak şeydim. Bağırlar Halit Arabiyana gelip bastım. Bayağı birinci çıkkanda kavşamağın yıl. Kavşap gittim hadi. Buna sahne prizi bir ilan ettiler. Şuna kadar çıktım yine. Salazda geçe etti, benim premiyenin
инфляцияға берешмей, чөнки аның ел сайын суммасы арта деп, сахна призы да инфляцияға берешмей тұрған приз ол, чөнки аның ақшасы yok. Ләкин сен актерға, артистқа ақшағына епі берме, аны мақта, аны көтер, сен талант деп, аны халыққа көрсет сахна журналында. Құрметті артистлар, мен дұрыс айтамын, мен хақлымын. Демек, біздің приз инфляцияға бір қашанда берешмейінше. Әлігі бүләкке Әлмәт Татар Дәулет драма театры артисті Миләүшә Хафизова лайықты. Birinchidan aytayman, meni sahnaga olib kelganlari uchun o'qituvchilarimga, ustozlarimga, Farid Rafqatovich, Ilgiz Zayniyevga, teatr dunyosina menga eshik ochdilar, menga professiya berdilar, ishimni jintiklab, suyib, o'ylab ishlarga, tirishib ishlarga o'rgatdilar. Rahmat Oydor Jabborovga menga ishonib rol bergani uchun, teatrimga rahmat, kollegalarga, teatrimizning yetakchisi Farida Fargizovnaga bizga shulay mumkinchilik berganingiz uchun ham eng zo'r rahmatimni aytasim kelar. Jurilarga anlar rahmat aytasim kelar. Barliq Tatar teatrida ishlovchi artistlarga sizning har biringizda bunda bosib turgan loyiqsiz, chunki nendigina og'irliklar, nendigina kamchiliklar bo'lgan qaramasdan siz Tatar teatrining tomoshachilarin Tatar tilin, ədebiyyətin, mədəniyyətin, Tatarның ruhun saqlar üçün xizmət qoyasınız. Rəhmət bizur edin. Meni şadlar. Allah'a şükür. Bana bugün Şahar başlığı Nailhan Bayış da aytып кетті. Мен біз театрны бик яратабыз дейді. Nailhan Bayış, әлгі сөздеріңіз көңілдерге сары май болып яғылды. Чөнки білеміз, енді біраз көрілді, яшәлді. Бүтін жетекшілеріміз де шулай айтып, ихлас көңілден айтып тұра алмайлар. Көресің, яратып та бітіп тұрғандар енді вақытлары жоқтыр. Сіздің театр яратуыңыз айтамын сары май болып яғылды. Çünkü sana қағазға қарамайша, оқымайша, яттан, көңілден еттіңіз. Демек біз театрны яратқан, театр sanat яратқан жетекшілерін нешетеміз енді? Өзіміз де яратамыз, құрбат етеміз. Рахмат сізге. Рахмат шалды, рахмат театр. Сен өзіңізге шықпедан соң рахмат. Сәхна журналында біз бек яратамыз, әйім жамаға, шылай ма? Енді біздің бөлектер артқанын арта бара, тағын бір яңа бөлек келе берішті. Татарстан Республикасы президенті қаршындағы мәдениетті өстіруге ярдәм көрсету фондының махсус премиясы білән үзенчәлекле мультимәдәни киңлекләр һәм никах спектакль өчен Буа дәүләт драма театры бүләкләнә. Ингерак араларда якын түрліше театр болдық. 580 шақырым. Қазанда мағана жайлы еді, мұнда келеге нормально. Тоғызуыны біз әл жағынан келеміз. Мұнда 2 күн мұнда ойымыз тоғызуыны. Алларға бұйырса деген келіп жеттім дегеннен мен ашылай Зәкиевичқа қожалтып тапсыры свежий рогай бір үйік мө бәрі дегенде деген. Мұны бәйді ме үйік мө бір 60 тозған шаптығына
Вишиван ағай серкасияна келген. Шалдан реймін, çünkü бізде bir көріп. Келген тек 15-ші қатта тұрасы еркесі. Келіп көрсе лифт түшлерге жазып қойылған. Нешік мұнерге мұхаббет қанатында шамын деп әдәрі. 5 этажды шыққан, 5 этажды кішке аттын мінген, қалған үшісін тұтынып мінген, ikisini шуышып, ешікті міне келсеткенде, идегіне болмаса ярары едіп әді. Бізде енді Аллаға шүкір, мүшкір қалып келдік мәді, нәрсе болса болыр ме екенін білген. Болды, ярар, рахмат, бек зор барыңыза да. Мейрам міне! Ағайын апағы садырын алқышылар, қуатада да драма театрына зор сынақтар алып қойып жеткіріңіз. Шалғынар! Жауап етеміз. Татарстан Республикасы Яшьләр белән эшләү министрлыгы бүгенге бәйрәмгә махсус приз әзерләгән. Әлеге приз белән Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Олег Мадияр улы Кинжәгулов бүләкләнә. Олег Мадияровича выкликнус. Уважаемые друзья, ну а сейчас такими же громкими аплодисментами встречайте на сцене лауреат всероссийских конкурсов Леонид Скороходов. Далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко, а кто-то заплачет, быть может, лишится мой поезд на стыках звеня. Умолкнут былые оркестры, и тот родится посильнее меня. На сцене зовет это место. Крутишь назад, связь судьбой киноленты, лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. О, сцена свободная от небеса, ты дай мне побольше простора. Я знаю, с тобой живут голоса и души ушедших актеров. Но что не случись, продолжается жизнь, давая нам новые роли. Актерская доля то на землю, то вниз. Счастливая, горькая доля. Желай, не желай, не прокрутишь назад, связь судьбой киноленты, лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. Далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась.
кто-то заплачет быть Спрашивают у вас, долгой жизни вам на сцене и самых теплых аплодисментов. Леонид Скорохода. Дорогие друзья, а мы продолжаем и переходим к номинации «За честь и достоинство». Жигуши исемен яңгыратыр өчен сәхнәгә Татарстан Язучылар берлегенең чаллы бүлеге җитәкчесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Факил Миннәмхәмид улы Сафинны чакырабыз. Дорогие друзья, барызда беремдер кутлыйм, менә мин карап торган менә чыккан кешеләр бөтенсе сулдан китә. Чөнки сулгайган кеше шулышып булса да үзенең баласы җиренә барып җитә ул. Мин унда киттем, чөнки менә шундый театр, тормыш дигән әйбер бар. Бүген тормыш тантанасы, театр тантанасы. Инде иҗат, әдәбият, театр ул дөньяны уңай якка, уң якка алып китеп булмасмы дип тырыша торган. Һәм инде менә Кадир Сибатуллин дигән бөек шагыйрыбызның сүзләре бар. Шагыйрь ул дөньяны үзгәртергә тырыша да, үзе дә үзгәрә алмыйча, дөньяны да үзгәртә алмыйча китеп бара дип әйткән. Мин алай ук дип әйтәсе килми. Минемчә, шундый театрлар булган, шундый артистлары булган, шундый җитәкчеләре булган. Шундый халыкта булган кавам барыбер яхшы якка үзгәрәчәк. Һәм инде мин шуңа ышанып яшим. Әгәр дә шундый ышаныч булмаса, ул вакытта тормышның да мәгънәсе булмас иде, тантананың да мәгънәсе булмас иде. Яшәсен мәгънәле тормыш. Инде честь и достоинство номинациясында Шәрәфиев Равил Шималова. Респект вас, Язучылар берлеге Академия театры Татарстан Республикасының халык артисты Шәрәфиев Равил Шималов белән Равил Шәрәфиев. Җәмәгать Равил абый алкышлар белән әз. Менә ничек килешеп торалар. Barımızda da bayramımız bilen min bu nominasyada üzerime bulak verirlerdi pek uzak tuttum. Şimdi ümitli üzgünüydüm. Şundan gülmekteler solluğa varığa. Ay Allah! Ben bu yapışın türlü hayla kurban. Bundan birinci kişi bulabildik adetlerine göre şu nominasyada Güney'den bu kilmese yalar ikinci kişiye bir adet. Lakin yaş var mı? Onlar dürüst öyle. Lakin ben de bizim şahılarına Nobel premisi bulmasa da akşam olur. Eğer de Nobel premisi verseler, Şvetsi'ye de varam. Vakitte şunu 3 saat yarım var. Kıskası, rahmet, Cem Gugul'dan, ben aşırı premini vergenler için, çünkü Pushkin'e de bir старик державин нас приметил и в гроб сходя благословил. В гроб сходя надо.
yaşlı buraya bakıyorsan uğruna para bunlardan şu olmuşluk alacağım ara. Rovin Şaraflı'yım. Согласись, как приятно, ведь если в команде кто-то делает что-то хорошо, все собираются вокруг него, чтобы похлопать по плечу. Şulay dürüst edesiniz ya, bik dürüst. А еще у работы в команде есть свои преимущества. Если кто-то в команде что-то сделал не так, можно свалить свою вину на кого-то другого. Мына спектакльда ғайыплы болып қарасын, көрмегенін көрсетеді. Ну я же шучу, Ильфат. Прекрасно знаю, что в актерском ансамбле должно быть равновесие между различными талантами актеров, чтобы из него возникло единство общего действия. Как говорит Станиславский, актер не должен рассматривать свои ногти после своей реплики. Мына хатын қызға сен хақлы түгіл деп айтып қарасын жамағат әйемін. Олар біз сен яқшы, сен матур, сен ең шебер дегендігіне ішітәлер. Çünkü біздің хатын қызларымыз, сандуғаштарымыз, қарлығаштарымыз, бұлбұлларымыз, асыл құшларымыз, таң йылдызларымыз, көз нұрларымыз. Шулай бит егетлер, әйдіңіз әлі хатын қызлар хөрмәтіне бір гүрлетіп бұл шабайғалы. Сіздей хатын қызлар біздеріне, сіздей хатын қызлар bir fayda yok. Sizni yaratağımız. Ama lakin sizni yaratudan bir fayda yok. По твоим словам, мужчинам все равно, самый лучший он или самый-самый. Аңлауымша біз қазір кешенің ең долқынландырғыш мезгіліне, ең жауаплы номинацияларына барлауға якынлашабыз. Көресің бе, салдағы қайбір артистлар өздерінің прическаларын төте башлады, қайбір артистлар өздерінің мыйық ішларын бітіргелі, өзінің де тіз буынлары қалтырылы. Почему? Насколько я знаю, тебя в списке номинантов нет. Ой, Allah'ım. Tuta da Türk şöyle tuta da Türk Allah buyursa bullarımız iyi. Ну все, Ильфат, я поняла. Объявляем. Hanımlar ve efendiler, en yakşı Hatın Kız rolü nominasyası. En yakşı Hatın Kız rolü. Полина Малых, Казанский государственный театр юного зрителя. Разина Захидуллина, Аплат Утарисиніндегі Әтне Татар Дәулет драма театры. Мәдина Гайнуллина, Әлмәт Татар Дәулет драма театры. Милеуша Хафизова, Әлмәт Татар Дәулет драма театры. Динара Акматова, Минзяле Татар Дәулет драма театры. Для объявления имени победителя самой трогательной номинации «Лучшая женская роль» приглашаем на сцену нашего уважаемого мэра города Наиля Гамбаровича Магдиева. Nail Gambaro işte ondan gitti. Прежде чем вручить диплом, я все-таки хотел бы одну ремарку высказать. Я думаю, что все-таки у театра женское лицо. И вспомнилась по этому поводу одна известная шутка. Женщины, это обычно мужчины говорят, женщины, вперед, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. В номинации «Лучшая женская роль» победителем стала Динара Акматова. Аплодисменты
Şirketlik atlıklı bir cemaat olmuşsunuz. Шундай көп сүзләр әзерләп килгәнем. Хәзер утырам мен әйтәм, хөрмәтле мэрның үзеннән алсаң ничек әйбәт булыр иде дип кенә уйлап кына беткән. Рәхмәт. Монда чыккач әзрәк басып торыйм инде. Менә турыдан-туры эфирны караучы, минем әниләремә, минем өчен җан атып утыручы туганнарыма, якыннарыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аннан соң бик зур рәхмәтне үземнең яраткан театрыма әйтәсем килә. Коллегаларыма. Бу җыен бит безнең күмәк җыю. Үзебезнең яраткан җитәкчебез Илнур Зөфәрович Гайниевка бик зур рәхмәт. Менә шушы матур залда, шундый мәртәбәле кунаклар каршында театр сәнгатенең бер кисәге булуы минем өчен шундый бәхет. Мин бүген шундый бәхетле. Яратам сезне барыгызны да. Бүген. Специальный приз в рамках сегодняшнего мероприятия. Наиль Гамбарович, просим вас вручить специальный приз администрации города. Диплом специального приза вручается Набережно-Челнинскому государственному татарскому драматическому театру за активную интеграцию в городскую среду и созданию уникального мультикультурного кластера в нашем городе. Şallı Tiyatro. Düşünür müsünüz? Город Набережные Челны — это не город, это не только город, где есть хорошие театры, это город, где выпускают прекрасную бытовую технику, компания Хайер, поэтому мы хотели бы вручить вот этот прекрасный, необходимый бытовой прибор, морозильник называется, Суткач, поэтому вручаю. Хотел бы от имени благодарных челнинцев сказать слова признательности и искренней благодарности за ту прекрасную, душевную, теплую человеческую атмосферу, которую вы создали сегодня на сцене Татарского драматического театра. Это хорошая, душевная, теплая, яркая атмосфера, безусловно, позволит нашему городу и дальше активно работать, развиваться, строить новые театры. И всех я вас приглашаю на премьеру спектакля Русского драматического театра в этом году, в августе месяце. Милости просим. Виктор Alkışlap, uzatıp kalamız. Yürekleriniz için bin zor rahmet. Итак, считанные секунды, и мы узнаем лучшего в самой мужественной номинации. Иньоше Иратроль. Егор Митрофанов. Набережно-Челнинский государственный театр кукол. Динар Хаснетдинов. Марат Мифтахов. Альмет Татар Давлет драма театра.
Рустем Зигнуров. Сабир Курметбаев исеміндегі Минзаря Комардерлен Драматер. На сцену приглашаем олимпийскую чемпионку России, заслуженного мастера спорта России Гульнару Искандеровну Галкину-Самитову. Именно она объявит имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль». Хәерле кич, кадерле дуслар. Мин сезне шундый зур бәйрәм белән котлыйм. В номинации «Лучшая мужская роль» награждается Айрат Мифтахов. Айрат Мифтахов! Min Ayrat Muftafov, hurmatli jamoat, xayrli kishlar, barchalaringizni bayram bilan. Necha yil davrida mana bu tantana bayramini kelib, tomosha zalida o'tiram, 2 topqir nominatsiya o'tgan bor, ansambl bo'yicha. O'tirayim da o'ylayman, mana sahnaga chiqqan kishi nendek hislar kechirar ekan, uning ko'nglida, uning yuragida, boshida nendek o'ylar, narsalar o'ynaydi ekan. Jamoat rahat ekan u. G'ururlik hislari, rahat hislar. Birinchi shiratda rahmat teatrima, teatr men seni bek qattiq yaratdim. Bizning shoshlarga ishtirga tayyorlab berdik. Bek rahmat 11 yil ilib meni Alma teatri o'zining truppasidan oldi. Siz mening uchun ikkinchi oilasimman. Men ishga kelsam-da o'z uyimga qaytgan kabi qaytam. Boram. Bu spektaklni sahnaga qo'ygan rejissyor Oydar Zabarovga rahmat, menga ishonib, shunday jiddiy rolni topshirgani uchun. Bu spektaklda ishlagan har bir xizmatkorlarga, har bir rassamga, hudojniklarga, buyuk qo'yishlarga bek rahmat kollegalarim sizga. Men sizni bek yaratam. Turmush ittashim Serinam, jonim, senga bek rahmat. Aniyam, agarda sen meni qoraysan, to'g'ridan to'g'ri efir boradi. Aniyam, jonim, bag'rim. Men jingdim. Ayrat Miftahov olqishlar jamoat. Elbette davlat teatri. Bunlara qarshi suratlarga. Jamoatga ijod turmushlarini qolamiz yurishlarga. Жигушlarni tabriklaymiz ham kelasi номинация. Подожди. Это же одна из прекраснейших номинаций, как первый весенний букет гармоничный. Вот послушай, какое потрясающее высказывание я нашла в сети интернета. Mene xamajabat internetda yuzilgan. Mene bir kunda molayning internetda bir qiz bilan suylashganlarini tingab turamayman. Maydab o'lim qo'yan tanishdim bu qiz bilan deydi. Әти biz bilan kontaktda tanishdik deydi. Odnoklassniklarda do'stlarim bilan deydi. WhatsApp orqali yozishamiz deydi. Skype orqali bugun svidaniyaga chaqirdim deb bilasizmi? Maydam o'lim bo'lay bo'lsa, Alloh qo'ysa Twitterda uylanishirsiz, Rosgradda maydam to'y o'tkazasiz, bolalarni maydam AliExpress'dan zakazay etirsiz. Anlarım aytam olay xotinimdan to'ysam, avitga qo'yirsin da sotarsin. Ну, Ильфат, я с тобой не соглашусь. Интернет — это уникальная возможность расширить границы информационного пространства. Вот все-таки послушай, что я нашла. Для игры в ансамбле человеческие качества важнее музыкальных. Если прекрасный музыкант не обладает скромностью, гибкостью, терпением, не хочет слышать партнера, он не добьется хороших результатов в ансамбле. Необходимо довериться интонации партнера. Только тогда усилия каждого превратятся в музыку. Рудольф Баршай. Как сказано. Ay eyvət, anladım. Demək, eng yaxshi ansambl nominatsiyasini e'lon etar vaqt yetdi. Eng yaxshi ansambl.
Бугульминский государственный русский драматический театр имени Баталова. Скрипка Ротшильда. Габдулла Тукай исеміндегі Әтне Татар дәулет драма театры. Алмашуар. Казанский камерный театр «Сдвиг». Сережа очень тупой. Буа дәулет драма театры. Никак. Казанский государственный театр юного зрителя. Юбилей ювелира. На сцену приглашается директор Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Ильфир Илшатович Якупов для озвучивания победителя номинации «Лучший актерский ансамбль». Bir pat bölümler bilen sözümni mınday nominatsiyani бүләкләргә чыккан икәнмен. Әйтәсем килә рәхмәт сүзләре администрациягә, мәгълүм сезгә беренче тапкыр тантана күчте безнең сәхнәдән, Камал театр сәхнәсеннән ашаган белми тураган белән ничек аны бөтенесен оештырып бетергәннәре өчен бик зур рәхмәт Чаллы театрына. Командагыз бар, әйбәт кенә уза, Аллага шөкер. Һәм инде иң яхшы ансамбль номинациясында Әтне Татар Алмашуар. Әтне театры күңелдән көчле алкышлар белән сәхнәбез түренә чакырабыз. Хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле. Алкышларны хәммәбез. Кадерле дуслар, безнең ансамбльдә 10 башкаручы барыбыз да Чаллыга килеп җитә алмады. Бүгенге спектакль булганга түгел. Сәбәбе җитдирәк, бездә кичә премьера иде. Аңлый күрегез артистларның хәлен. Без һәммәбез дә аерым алганда бик әйбәт артистлар, ләкин бүгенгә хәтле без аны үзебез генә белә идек. Айдар Жапаров безне бердән ансамбльгә туплап дөньяга чыгарды. Айдар, рәхмәт. Безнең бүләк, синең бүләк. Инде мин әлмәтләргә кушылам. Дусларым, һәркайсыбызның иҗат юлында Айдар Жапаров шикелле режиссерлар ешрак очрасын. Әлбәттә, спектакль труд коллективный, җәмәгать. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим инде. Каушап киттем, менә бурычка күчәм икән, Салават Заки Шакаринда ялам. Шуңа күрә татарча гына төгәллим, бәйрәм белән барыбызны. Әтне театры таңлыкка җиңү белән котлыйбыз һәм көчле алкышлар белән урыннарына озатып калабыз, хөрмәтле дуслар. Хәзер сәхнәгә татар халык җырларын үзенчәлекле рәвештә яңгыратып, үз тамашачысын тапкан Ак Бүре төркемен чакырабыз. Башлагыз.
Уходят годы. Вместе с ними уходят известные личности. Их не вернуть, но их слова, их творчество навсегда останутся в наших сердцах. Было бы неправильно, если бы мы сегодня не вспомнили тех, кого уже нет. Коллег, друзей, близких, дорогих нам людей. Оравыздан кеткенлерни бір минуттық тынлық белән искә алайык. Почтим их светлой память. Бик зур рәхмәт булса, алар мәңге безнең йөрәкләребездә сакланыр. Шулай бит? А жизнь продолжается и неумолимо двигается вперед. Друзья, ну а сейчас настал самый интригующий момент. Пришло время объявить победителей в самых волнительных номинациях. Для вручения премии на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Саидзянович Хакимзянов. Ленар әфәндегә алкышларыбызны жәлләбез, җәмәгать. Шалдыға келіп отырамыз, өзіміз көші церемонияны. Шыннан да баштарау бақасылар кетері, бүгінгі жылы кешелер болғаш, сіздің жылы қарашығызын көргеш, шыннан да бұл тәжірибе бек оңышын болды деп санаймын. Пайғамбар біздің шойттырып жылы қабыл еткен үшін сізге рахмат, шалғылар сізге бек рахмат. Шыннан да бүгін байрамымыз зор байрам болды, тантана, шын раушылар тантана қылды. По тем номинациям, по тем людям, которые сегодня выходили на сцену, мы видим все многообразие театральной жизни республики. Театральное искусство Татарстан сегодня и новый театр, который строится в Чернах, новые постановки, поиски, эксперименты. Но в то же время мы бережно храним свою уникальность, свои традиции, свою самобытность. Но самое главное в театре – это люди. Это те люди, которые сегодня собрались в этом зале, независимо от того, зрители мы, артисты или деятели искусства, мы все любим театр, живем театром, мы представляем своей жизни без театра. Поэтому я всех от чистого сердца искренне поздравляю с нашим праздником, всем творческих успехов, новых побед, счастья, благополучия. Байрам белән барыгызны, яңа уңышлар барыгызга. И разрешите огласить номинанта специальной премии Министерства культуры Татарстан. Дипломом награждается народная артистка Республики Татарстан Ляля Рафаиловна Минулина. Татарстан Республикасының халық артисті Ляля Рафаил кызы Минулина бүләкләнә. Алкышлыйбыз! Kadirli ijatdaşlarım, kadirli şuşu beylemini uyuşturgan, üzlerinin kişilerin kızganışa şuşu matur beylemini uyuşturgan jitekçilerimiz, barıgızını da, şulay kadirli jüri egzeleri, barıgızını da şuşu büyük beylem, halkara tiyatr kilimlerini kutlayayım. Her barşa kızganlık, selametlik, tınışlıkta, eminlikte,
гаилә җылысы тоеп, зур иҗат уңышларына ирешеп, шатланып, куанып яшәргә насыйп булсын сезнең һәр барчагызга да. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Бик зур рәхмәт. Минем хезмәтемне шулай зурлавыгыз өчен, олылап хөрмәтләвегез өчен. Бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бәйрәмнәр күп булсын. Бәйрәмнәрнең күп булуы ул бик яхшы фал. Әйбәт халыкта гына бәйрәмнәр күп була. Матур итеп, тынычлыкта, иминлектә бәйрәм итеп яшәргә насыйп булсын. Кадерле хезмәттәшләр, кадерле дуслар. Бәйрәм bizdə şən günlər üçün matur bəyramını kutlayırıq. Sən sağ olunuz. Sağ olun. Министрдің мансыз премиясын дипломын алар үшін Тармиму сахнаға біздің Татар театрына бек зор өлеш кірткен шәхес яратқан артистimiz Мұрахмат Рахметович Сафин шақырды. Абдулла Кариев исеміндегі Қазан Татар дәулет яш тамашашы театр артисті, Россияның от қазанған, Татарстанның халық артисті Нұрахмат Сафинні қоршанамыз. Коллегалар, біріншіден міне шушы ижади бәйрәме бізден құтлайм. Біргәләшіп келешекте тағында ұзақ жылдар, көп тапқырлар уздырға Құдай тағала насип етсін. Екіншіден мен бұл Шаллының яңа бинасында бірінші аяқ басуым. Бірде менің құрдашларым, шырдашларым һәм бірге эшләгән хезмәттәшләрем бар. Мен алардың һәммәсендә менә шушы аларның яңа биналары белән котлыйм һәм киләчәктә менә шушы яңа бинада һәр вакытта да иҗат кайнасын. Яңадан яңа уңышлар, яңадан яңа премьералар. Һәм әлбәттә коллективның мин бердәм йодрыктай нык булып, бердәм булып, бер сүздә эшләүен телим. Әлбәттә, иҗат кешесе өчен мондый бәйрәмнәр бик кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушындый вакытта бер-берең белән очрашып, аның иҗаты белән танышасың. Чөнки Казан шәһәрендә яшәп, мин Әлмәт яки Минзәләгә яки Әтнәгә барып театрлар бик карап булмый бит инде. Менә шунда аларга гасырга килгәч, һәм аларның үзләрен бирдә күргәч, менә аларның иҗатлары белән танышасың һәм сөенәсең аларга. Бу бәйрәмне оештыручыларга әле ханым әйтмешләй, бик зур рәхмәт, бик зур түземлек кирәк булгандыр. Һәм матди яктан да, көч ягыннан да барыгызга да бик зур рәхмәт, уңышлар телим. Кушыгыз. Бик зур рәхмәт, сезгә тапшырган бәйрәм белән исән сау киләчәктә дә шулай матур бүләкләр алып яшәргә насыйп булсын. Поздравляем победителей и переходим к следующей номинации. Иң яхшы эксперименталь спектакль. Фонд поддержки современного искусства «Живой город», театральная площадка МОН. Спектакль «Педсовет». Фонд поддержки современного искусства «Живой город», театральная площадка МОН. Марфемова. Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры «Алтын чәч» спектакль. Татарский государственный театр кукол «Әкият». Алиса. Сабир Күрмәнбаев исемендәге Минзәлә театры «Хәтәр мәҗлес» спектакль.
Рахимова. Нурия Фатиховаға рахмет. Бұл проектның кураторы болды. Мәскеуде яшеп тұрған біздің татар қызы тіл үйреніп тұрған һәм менә шул тіл үйрену теләгеннән аның туган спектакльләрнең берсе булды. Һәм безнекеләр әйтергә кушты: яшәсен бәйсез театрлар. Бәйсез театрларга, бәйле театрлардан зур сәлам җиткерсен, ярыймы? Итак, барабанная дробь, и мы переходим к самым волнующим номинациям. Зур формадагы иң яхшы спектакль. Казанский государственный театр юного зрителя. Спектакль «Иваново детство». Татарский государственный театр кукол «Экьен». Мистериосо кон анима. Эльмет татарный Жил артынан спектакль. Эльмет татар давлет драма театра. Үйленмеген. Комедия театра «Янеш» и «Сенде» спектакль. Итак, мы готовы послушать, кто же станет победителем в этой номинации. Так, номинация «Лучший спектакль большой формы». Диплом вручается спектаклю «Мексика татарского». Поздравляю с победой! Выходите, пожалуйста, к нам на нашу сцену! Hürmet Tatar Devlet Drama Tiyatrosu şeklinde kutluyoruz. Hem müziğin sahnamızda kutluyoruz. Дорогие друзья, поддержим аплодисменты! Это замечательный коллектив! Поздравляю с победой! Пожалуйста, фотография на память, аплодисменты зрителям и зала! Я что хочу сказать? Нам везет ведь в Челнах, а? Вот в июне 21 года мы получали на сцене органного зала Челнов гран-при фестиваля театров малых городов России среди 16 театров Российской Федерации. Аплодисменты. А сейчас два спектакля наших уже теперь конкурируют друг с другом, но победил, конечно же, благодаря решению компетентнейшего жюри. Вам низкий поклон за ваш сложнейший труд, мы это понимаем. Хороших спектаклей было очень много в этом году в республике, у нас урожайный год. Поэтому спасибо вам большое. И я хочу сказать огромное спасибо. Понятно, уземный коллектив, мне деген артистларыбызга, мне деген хизметкерлерибизге шушугуна. Бу алардын хизмети. И если сейчас нас смотрят в прямом эфире постановщики этого спектакля, Жилертоннан, Халед Хасейни, «Бегущий за ветром», это роман-бестселлер. Кто-то, может быть, читал.
но взялся поставить это на нашей сцене безним милләттәшебез. Легендарный актер Воронежского камерного театра Камиль Ирикович Тукаев. Камиль Ирикович и ваша команда, вам низкий поклон и благодарность. Барымызға да бик зур рәхмәт безнең эшебезгә шундый зур бәя биргәнегез өчен. Һәм әйтәсем килә, бу безнең спектакльдә 17 актерыбыз катнаша. Алар хәзер барысы да безне турыдан-туры трансляциядан карыйлар. Дусларым, барыгызга да сәлам җиткерәбез һәм бу безнең күмәк җиңүебез. Рәхмәт. Шуңда шуны да әйтәсе килә, Эрдабагызны әйтеп китте, жюри әгъзаларын, ләкин күңелемдә кала, әгәр дә әйтмичә калсам, алып баручылар ни өчендер Гөлназның исемен төшереп калдырдылар, шуңа күрә барыбер опол алкышлар. Ул шулай жюри комиссиясендә Гөлназ Хасанова. Шулай җил артында катнашучыларның кайберәүләре бүген сәхнәдә басып торырга бәхет тапмады. Алар фестивальгә юл тоттылар, Воронежга. Шулай аларга да бик зур рәхмәт, кайнар сәламнәр. Һәм Ленар әфәнде бик зур рәхмәт. Эшегезнең тыгыз булуына карамастан, үзегезнең Казанында гына кайнамагыз, безнең театрыбызга да рәхим итегез. Һәм театрыбызда менә бу безнең өчен зур дәрәҗә, һәм театрыбыз өчен горурланыр өчен тагын бер дәлил. Бик зур рәхмәт. Спасибо большое вам, ваши коллективы, аплодисментами. Пожалуйста, присаживайтесь, зрители зала, дорогие друзья. А мы продолжаем и переходим к следующей номинации. Балалар өчен иң яхшы спектакль. Удивительный чердак. Казанский государственный театр юного зрителя. Бәхетле көнем. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры. Амар Батыр. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры. Лавкадио. Русский драматический театр «Мастеровые». Один день из жизни улитки. Татарский государственный театр «Угол Экье». Итак, мы готовы услышать победителя в этой номинации. Победитель Амар Батыр. Скорее выходите на нашу сцену. Своим личным коллективом поклонки, аплодисменты зрителям в зал. Җиңүчеләребезне алкышлап каршылыйбыз җәмәгать сәхнәсендә. Это, конечно, общая фотография, аплодисменты. Мы поздравляем вас с победой. Безнең гадәттә һәр елны дәррәү кубып, бөтен команда белән, бөтен артистлар белән чыга торган шундый традиция бар иде. Ләкин быел артистлар сәхнәдә, алар спектакль уйнап калдылар безнең Казанда. Бәлки инде хәзер кушылганнар да туры эфирдан карыйлардыр. Әгәр дә туры эфирдан карыйлар икән, димәк без дәррәү барыбыз да шушында сезнең белән диеп күз алдына китерергә була. Һәм әйтәсем килә, без компенсация йөзеннән менә шушылай итеп кичкенә генә состав белән чыксак та, Амар Батырны сәхнәгә әзерләгән вакытта зур команда һәм зур көч куйды. В первую очередь я хочу поблагодарить команду режиссера Марфы Горвиц. Если она нас смотрит сейчас, даже если и не смотрит, все равно благодарю от имени театра, от имени всей команды, артистов, коллектива. И самая удивительная особенность этого спектакля для нас – это участие детей под чутким и трепетным руководством драматурга Алексея Жуковского. Спектакль «Амар Батыр» создавали сами дети. Это были дети
которым 11, 12, 13, 14 лет. И за этот период, лаборатории одной сказки, они нас научили той мудрости, которой зачастую не хватает нам, взрослым. И рефреном для нас, пока они создавали этот спектакль, были слова Басты из известной песенки «Наши дети будут лучше, чем мы». Спасибо. Спасибо вам. Мы вас поздравляем с этой победой. Дорогие друзья, и следующая номинация «Лучший спектакль малой формы». Кеше формадагы иң яхшы спектакль. Набережно-Челнинский государственный театр Путова. Спектакль «Кроткая». Казанский государственный театр юного зрителя. Тень. Букальминский государственный русский драматический театр имени Баталова. Спектакль «Скрипка Ротшильда». Галяскар Камалы Семендага Татар Давлят Академия театра Бичара Кыз. Экие Татар Давлят Куршак театра. Адамнар спектакль. Сабир Умелбаев исемендегі Минзена Татар драма театры. Жинаят һәм жаза. Номинация «Лучший спектакль малой формы» награждается Казанский театр юного зрителя за спектакль «Круг». Друзья, порадуемся за своих коллег. Поздравляем вас с победой. Мы видим волнение на лицах. Я хочу сказать, Родион Тимурович, этого спектакля бы не случилось, если бы не было у нас лаборатория по Евгению Шварцу, это уроженец Казани, замечательный драматург, его к 125-летию. Это лаборатория, которую организовал и провел наш главный режиссер Родион Букаев. Ему слово. Спасибо большое режиссеру Петру Шишевскому. Низкий поклон. Через 20 минут этот спектакль начнется на нашей сцене. Пожелаем артистам удачи. Всем мира и добра. Рахмет. Большое спасибо вам. Мы вас искренне поздравляем. Пожалуйста, проходите в зал. Ну что, мышлерге бітіміз құрметті достар, қандай еді зор формадағы ең яқшы спектакль номинациясы. Итак, дорогие друзья, у нас следующая номинация. Мы просим внимания на экран. Зур формадагы иң яхшы спектакль. Казанский государственный театр юного зрителя. Спектакль «Иваново детство». Татарский государственный театр кукол «Экьет». Мистериоса кон анима.
Гимназия Дианочки, я думаю, что это такая волнительная номинация, что хотелось даже закрепить успех. Поэтому... Это говорится на весь, друзья, да? На весь можно выйти, еще раз поздравить коллектив. Ну что ж, на этом, я думаю, что можно завершить наши номинации. И, пожалуйста, вам слово. На самом деле, сегодня у нас эта церемония, она сама как большой какой-то спектакль. Каждый спектакль — это своего рода импровизация и, конечно... И интрига, да. Да, какие-то такие моменты интригующие. Поэтому спасибо ведущим, спасибо залу за поддержку, за ваше участие. А номинантов еще раз поздравляю и желаю дальнейших больших-больших успехов. Виктор Рахматов. Дорогие друзья, и с Международным днем театра вас поздравляет театр танца «Булгары». Встречаем! Республика театраль премиясын тапшыру кешесі ақырына якынлашты. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с Международным днем театра. И сегодня можно смело сказать, что в городе Набережные Челны премия «Тантана»